Dobrodošli na našu prezentaciju. Ovdje ću vam prikazati model elektrošokera Ultra Strong. Kao i što mu samo ime kaže, radi se o jednom vrlo jakom šokeru, a opet pri tom relativno malih dimenzija. Sada ću vam pokazati električno praženje ovog modela. Ima dovoljno veliki kapacitet baterije da sprovede barem 5 jakih električnih praženja u trajanju od po nekoliko desetini sekundi. A za neosposobljavanje napadača dovoljno je samo jedno električno praženje u trajanju od svega 3-4 sekunde. Sada ću vam pokazati kako se puni elektrošoker. Sa zadnje strane imate ovdje ulaz. Prikačite ovaj kablić ovdje za punjenje, a drugi strana kabla ide u struju 220 V. Kada se elektrošoker napuni, s ove strane imate prekidač. U ovom položaju isključene su sve opcije šokera. Šoker i lampa, znači isključeni. U srednjem položaju uključena je samo baterijska lampa. U ovom gornjem položaju, kada svetli ova lampica, uređaj je spreman da radi, to jest da dejstvuje. A dejstvovanje se vrši tako što se pritisne ovdje prekidač. Ukoliko je isključen, ovdje se apsolutno neće ništa desiti. Ono što je jako bitno napomenuti, da je šoker u potpunosti bezbedan za upotrebu. Kao što smo rekli, ima dva sigurnosna prekidača koji ako nisu uključeni, neće se apsolutno ništa desiti, evo vidite. Ali, da biste dejstvovali šokeru, dakle morate pomeriti sigurnosni prekidač tako da svetli ova lampica i da opet drugim prekidačom pritisnete iz položaja 0 u položaj 1. I onda šoker dejstvuje. Svaki šoker se detaljno proverava od strane našeg stručnog lica. Tako da sigurno dobijete nov, ispravan i potpuno bezbedan uređaj. Postavlja se pitanje kako šoker deluje na napadača. Prvo, šoker kod napadača izaziva veliki strah i paniku. Napadač je u stanju jakog psihičkog šoka, zatim se dešava potpuno oduzetost mišića. Često se dešava da napadač se skupča i zgrče u položaj kao beba i da ne može da pomere ni ruke ni noge. Onesposobljenost napadača može da potraje i do 20 minuta. Treba napomenuti šta kaže naš zakon. Šoker je potpuno dozvoljen za kupovinu, posjedovanje i nošenje za sva lica starije od 18 godina, a samo za kupovinu i posjedovanje za lica starije od 16 godina. Znači, za lica starije od 16, a mlađe od 18 godina, nošenje elektrošokera nije dozvoljeno. Možete ga posjedovati, ali ga ne smijete nositi sa sobom.